Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Kajing jur kajing syatu ki kali arsyaka hakini kisngi. Kala nang jur kat barang ya kipor. Haga arpu artarik risau arjar arpusau. Kawai ka skuti ka badonyo registration number AS01BG6433 kala syatu markman. Now try how way ubriu ubale menle kumbatmu bantiet ya kani ka skuti. Kani kalaja hakasnong lumsok klor mairang. Hakapor kung bahan riu siteng jan miet hadien ba utray jong kani ka skuti. U ban syem lang nongrang. Nakasnong Maukara Eastern West Khas Hills District. Ulalej ban ya kendu ya ubriu hakajaka ban die ya ka skuti. Kaba ulaterwa ban die lang ba ka Facebook. U ban syem lang ulay tu bahadien baladeb ban ya kut ya ka dor. Utau beriu bakam mila dia ba udai usyem syala na melim, ulapan ban tesnya ya ka skuti, syua ba unsiu ya ka pisa, bat hakasin ka baar ba utes ban nya, uklem wan pai syu sya kata ka jaka. Uban syem lang ulalej ban ujor no da ka FIR sya Mairang Police Station. Kipulit menta kidang penlong ya ka jingtwet, ban yokem yaw tayu beriu. Kila kerpat ruya ki pajba balada ki yoi ya kani ke skuti. Kin sngob haban pentip sya ki pulit. Lani how number. Kendai pra henriu lai iwei. Pra an henriu kendai nyu. Ka skuti jonga ka mut bandi ke badan nomor AS02BG henriu sao lai lai. Te ya kani ke skuti ngala mut bandi ngala post no haga Facebook. Ada ina ngala post apa Facebook pat kibun kibru ke bapan doreka. Dari gila bon gikat kanut la dan tamba na prang ni ta pa na dan ibru bala teks ya pa din kata ngala syuan in smartphone upat ngala phone upat ngam yo re ndring cetak na WhatsApp na laten WhatsApp pa la syukol na WhatsApp kai na call WhatsApp pa la dan asni la sini tu ten re menin gajan mit na ron nasional mau karat din kata ulah call ngapat ong wan api hamairang tu nganga bala mit pa nasional he ngan di mo samairang tu uang pa ngam totongan wan cloud pening katang la poyang nang cloud dan sei ulan Semarang pening katang lai totongan wan dengan Semarang pening katang lawan Semarang pat la kendu ya ulai phone u na lai kedu u ka pot do baje kedu u ngapi wan bat nu wan bat ki parlok pening katang mi i te parlok tu ong na ini ba kidang lek kai tu dan tang roi pening katang lai kendu ya u pat tu la tes ke skuti ula syek ba ula pikir ba ke skuti tu ong nang la manduna te kador wan nang la manduna kini kata uang tongan tes mah dalam tes kita sisin pat dang tes dulang ton ala jan kai jadi kata pat haga baat tes ke baat ulah sim pat lerak sunan bak anin kata ngina dan bal apa tu kan dipot yang isu tadi kata dengan la sinu tu ulah tok la cikor ini teh di nyata po police station kai tak ubru tangga dor 4 ira marla diam ada mas kin ba ni kemut ni kita dan ira tu ba ulah kam dari sunang Madinah meliam agar tengok undai tu saya baru orang tang siam celah. Jadi bangila aku tu kembar pumnya deh, bangila suatu saya bah pumnya berulah cutok cukup ini. Jadi untuk ngilik nak siapa police station, untuk ngilik register FIR aja. Jadi untuk dikulit untuk nomorang kila teristom sepang laban pentrak ekologisan. Jadi bagi pentrak nikong ekologisan ibang ilap ya television jom sa sopian dan nek sang tu kilap sah mau kawa nang stand jadi kita yang tu ulah off na phone tiba kulit ke bala isutu bala off ya phone kila phone na sa nang stand polis nang stand dan tu ro kila lek penwat menimit te nan tu la lek penwat menimit te kila kinang pulian nang la merang te ki ong ba kilik minat pasal step saya nostal. Tapi nem sini lawan nostal bang yakin do ya kilik na nostal. Tinggal ayah keren badu usi, te usi la ang ini bang iro ngintray ya kabadan kam.
te uang bahan suci ini tenalar kani kerman baki puliat ro kin le kabaran kam bat kin tuer ya ada banalap kat kum kaan